Senior share asɛmsi a ɛwɔse enya abotre enra since our reports no enya beto dwa say Safutela former Kotoko player ya ban ne 3 years na Kotoko ne de na kɔ amia kɔ ban ne nti Kotoko no ama afia no na amanfo horo Kotoko abonten sa but asɛm no ente saa ɛyɛ totally false emu nkyeremu uhu say me the document bi ebe kyerɛw ɛwɔ screen no so Safutela issue no Kotoko ye madwen se nko me save boy no just like omu save player ye friend no Babaya ya mbeka Babaya first round no about 4-5 games na Babaya enya bi mo ono so no okra sa falsified document ni din no asesa mienu sa nti na wo say Kotoko ye correction but Babaya ya no de koye ne say Kotoko fo nya afila no obi de sa I think Accra Lions or Legon Cities mu ba ko ene tia Kotoko na so say ni say amanfo pese o mkoye we Kotoko busa no kan no krese ni din ne de wasesa ne twice ema Kotoko ekọ efe ena omkoye all the necessary corrections. The same thing applies to player a friend no Safutela na Safutela de no player na anje antum se ni din no ensesa ewom so hu enti wo hwe screen so a player oda so no ye Safutela but edin a eda so no ye Opon Charles but what you say with the date of birth of 1992 ana emano eye 31 years sa document we na Kotoko ensa kana apparently and I say obi ma information apparently and a player na say entisa chinchina atwan entisa enti ekoba asa no Kotoko nso ba bia onya information ni free na ye kong na osesa na tie dia GF4 enye dey encheke emom but what you say and a GF check na GF take matter up now here photo where the screen so no so yes Safutela date of birth no 1998 na say what in fie no so amana be 25 years so into where checks a GF here no mu say no twice we PM twice entina sa tabo no den ebae na enye se Kotokofo ahyeda ena omanya fila ena omasiu player no ewo GF status committee amasese player no ya bane no nti asemsi a osi enya abotre seniors asemsi a osi enya abotre mia no enu na ma adwene me kese ne se Kotoko pa but minya nchechemu no wie no mia mate ase player no asem ne ba ya ye friend no ye se o deny from down to top say ono onsesa ne din da meanwhile won so hasesa odin te say the document ane the screen no so kire nti Safutela issue no enra mo na mo bokro bia chi mo bo administrative manager Emmanuel Newton da so bere chi ne mesrew mo fa ne bo ma no na mo mpa na chawo na Kotoko oni adwenbone sa Kotoko aminim no Kotoko ni adwenbone da